sompaka kwasa ngale kusile sompaka. Siyabingelela ke ku Yomoya TV ubuyile futhi umkhulu Masibuko uzothinta ke indaba ejulileyo lapha ku Yomoya TV. Sijule kakhulu ngoba sithinta izinto enizazi zinje siyiphendule zibuyele endleleni yazo. Siphendula okwadukiswayo noma okwabhediswayo sibuyisele endleleni yazo. Silapha ke kwaguqungene endleni yamakhosi eGoli. La kwaguqungene awungeni ungaguqanga lapha ngoba kusendlini yamakhosi. Endlini yamakhosi uyaguqa. Uyamazi uguqa sithandazi okuyiqhugwane okuyindlu urondeboni oyiqanda ya awukwazi ukungena umile uluphozolo luthe nala ekhaya ke noma la esigodlweni esikhulu saseGoli ukwaguqungene esigodlweni samakhosi noma endlini yamakhosi. Silapha ke babukeli beSolomon TV kwaguqungene sizokhuluma ngeindaba ezijulileyo. Siyazi ukuthi bafowethu ni yayibheka le TV neyibukelela le TV futhi niyayiphakamisa noma niyayirecommend ezintweni ezifundisa izinhle. Siyacela nathi ukuthi ithunywa zisilawule ngokuyikho zikwazi ukuthi zisikhanyisele sikwazi ukuthi masinisiza noma sidlulisa lemibono emihle yasezulwini siyedlulise ngendlela okuyiyona. Nikwazi ukuthi nifunde niphinde nilapheke niphinde nisinde ngokukamoya ukuze izinto zenu ziyokwazi ukuchuma ziyokwazi ukukhanya ukuze nithole okuhle niphinde futhi nilapheke ezigulweni zenu niyazi indlela yokuphila ngendlela okuhanjwa ngayo nangendlela enidukiswe ngayo esizama ukulungisa yona. Sibuyisela okwasendulo endulo sibuyisela okwabantu kubantu sibuyisela iqiniso eqinisweni silibuyisela kokhokho bethu iqiniso. Namhlanje ke sizothinta kakhulu isihloko esijulileyo isihloko soDlozi Khulu. Lo muntu othi mina nginedlozi elikhulu, mina angilapheki, mina ngilashwa noma ubani, mina ngithi ngiyafika esigodlweni abantu bangixoshe okusho ukuthi mina nginemoya emkhulu. Unemoya emkhulu. Imoya emkhulu iyazenzela into. Imoya emkhulu asisho ukuthi ayikho imoya emkhulu. Ikhona imoya enamandla, imoya emkhulu okuyimoya yasezulwini. Mawunemoya yasezulwini unemoya engamele konke, imimoya ephakeme, imimoya yaphezulu, imimoya emkhulu, imimoya engamele konke. Kunomuntu ke la othola ukuthi akelapheki maye ihambe ngene igodlo usehambe waze wakhathala wakhipha imali waze wenzani wakhathala. Ubokwazi ukuthi ngeke welashwe umuntu ongenayo imoya efana neyakho. Okokuqala lokho ubokwazi ukuthi ngeke welashwe umuntu onemimoya engalingani noma engafani neyakho. Bese kuukuthi yena umsamo wakhe nabazali abamzalayo babeqonda kanjani, babemqonda kanjani, bamazini ukuthi uhlushwa yini, bamlungiselani eingane nomsamo wakhe umi kanjani. Ngoba sinabantu abasembethe othola ukuthi basebesele ngento eyodwa nje ukuhlanjululwa abasebenze. Bese ngivele ngithintwa mina ngisebenze bese ngithi mina nginemoya yonke nginemoya emkhulu mina akekho umuntu olingana nami mina yimi omkhulu mina nginemoya namandla mina. Kanti wena wahamba tho umuntu owaze kusele nje inhlambuluko kuye kuphela esekwenze konke uhamba phambili imimoya iyafana into eyodwa leno nayo wena nginayo mina lene nginayo mina unayo wena. Awukwazi ukuthi unemoya emkhulu wena ukunomunye umuntu sibe simbethwe abantu abangafani abafani labantu lo wakho usafane ukuthi aqale phansi ahambe igaba
lo wami wavele izinto esayilungisile wahamba esayilungisile usayifuna ukuthi nje mina ngihlanjululwe ngemukele bese ngiyasebenza manje uyibona leyo nto leyo akekho kudlozi ikhulu anisiyekeni ngamadlozi amakhulu nisiyeke ngodlozi ikhulu nidlala ngathi ngoba lento yodlozi ikhulu iyona lena esimoshe kanje abantu banamathwasana agcwele banamathwasana abantwana abantu baphuma bengaphethe lutho kodwa uthi yena mina nginemoya u9 nemoya u12 mina nemoya isikhombisa mina uyamuzwa nje lo muntu lowo manje ke iyekeni lento yodlozi ikhulu iyekeni lento yamadlozi amakhulu iyekeni lento yezipho esikhulu ukuthi mina ngisipho esikhulu nenye into esimoshe lo moya yilezi inzuza uyayazi inzuza uyayazi inzuza wena yini inzuza uyawazi umndawo yini umndawo uyabaza abalozi yini umlozi manje nina yonke lento uyazi ukuthi umuntu onamanono uyiphethe yonke lemoya engisho umuntu onamanono manje makwe wathi umuntu inzuza hawe sekuyashunqa kuyabona kuzana nani ke belaphiyekani kulokhu nitshena abantu ukuthi banenzuza noma umuntu ngambone nenhlanhla kodwa hayi ukuthi unenzuza lo muntu uthi unenzuza akakazuzi lutho akathole lutho kodwa uthi wena unedlozi elikhulu elengamele konke unenzuza wena woza nguvulela inzuza kodwa lo muntu uthi unenzuza kodwa akazuze ngisho umpelo ufunani la mayinenzuza mayezuzile ufunani la ngoba phela yena inzuzo ikuya ufunani bona akunikekele lento yenzuza manje kufanele ukuthi ubahlambulule laba bantu bakho baze kusho bona ukuthi unomoya wenzuza hamba umtshela ukuthi umuntu onje ngoba ngeke ulungisele umuntu ongenawo lo moya lo fanele ukuthi abe nawo lo muntu bese bekutshena abantu bakho ukuthi uzowulungisa kanjani iziphi impande azokugeza ngazo ukuze kuphakamele likhehle lidala ngoba leli ikhehla kahle inzuza likhehla lisuke lidala ikhehla lasendulo elaliphethe ukukhanya noma eseliphethe ukukhanya inzuza leyo Odlozi ikhulu ke banenzuzo Odlozi ikhulu Odlozi ikhulu bazi ukuthi bona banabalozi Odlozi ikhulu banomndawe nginenzuza mina idlozi lengamela amadlozi zonke niyakula nina nizazoqhubeka abantu banifaka izilwane ngoba emakhandeni la awathathi kahle awulaleli laba abantu abakwembethe awuhambi ngalendlela abantu bakho abasho ngayo ufuna ukuhamba ngenzuza hayi nginenzuza mina ngifuna ukuhamba nani nenzuza nginedlozi elikhulu mina ngeke ngelashwe isicathalalana yini yani le uyayazi wena inzuza yini inzuza uyayazi inzuza wena bakutshelile na abantu bakho ukuthi unenzuza wena Odlozi ikhulu yekani ukudlala ngabantwana babantu yekani ukudlala ngabantwana babantu wena awelapheki nje ngoba laba abantu abakwelaphayo 1 abanawo amandla okwelapha wena banendiki nendawo nenono sinemimoya ke ngokuhluka kwayo kunemimoya ingakho kuthiwa kuno 1 2 3 noma kuno 1 kuno 3 kuno 5 kuno 7 kuno 9 kuno 12 noma kuno 11 ngoba u1 no12 into eyodwa noma u0 no12 into eyodwa angithi angizwa kuno 3 kuno 5 kuno 7 kuno 11 noma u12 angithi yebo u11 noma u12 lemimoya ke ngoba ihluka kanje unemimoya emithathu lemthathu yini na ubaba umama zingane indiki indawe inono imimoya ekhona kuwo wonke umuntu akekho umuntu ongenabo laba bantu akekho umuntu ongenawo amakhehla kubo akekho umuntu ongenazo izalikazi zakubo akekho umuntu ongenawo amanono izingane zakwabo noma zakubo ayikho into yokuthiwa umuntu abantu abadala laba amakhehla izalikazi abantwana bavela ngokudala ngoba sebephila kwelikamoya sebehlanzwa ngenono kwelikabani kwelikamoya unabantu abadala wonke umuntu nani unabantu abadala ungeze umuntu ethi ay wena unabantu abadala makwenze njani ubani ongenapha abantu abadala ubani ongenapha wena wazalwa yitshe wena awuzalwanga amakhehla nezalikazi la ekhaya
uzalwe yizo awuhlengwanga yilabo abantwana uhlengwe yibo manje iyeke lento Odlozi ikhulu iyeke lento ukuthi umkhulu kunobani wena unabantu abana powerful abangabani abangenawo amandla abangabani abangenawo amandla ngoba nina phela laba benu banamandla adlulele omhlaba wonke amagumba amanomhlaba wena unamandla kanjalo masana ukudlala ngabantu mina masana ukudlala ngabantu nina bodlozi ikhulu nina bodlozi ikhulu inkinga yini yodwa unezinkinga ezijulileyo ezehlula abantu ngoba laba bantu oyakubo abanawo amandla okwelapha lezo zinkinga wena awelapheki awuhloleki awusizakali one uhlushwa ukuthi wazi ukuthi unedlozi elikhulu awuhloleki two unezinkinga ezehlula abantu ezinkulu hayi ngoba ungalapheki ungahloleki ungenzini lo muntu okuhlolayo kungenzeka ukuhlola ngento ethile ayikhandile ohamba oyilanda ngabe isipoko ngabe isigubhu ngabe ingcabo ngabe izizwe ngabe umbhemiso ngabe ikhokhi ngoba sekukhona nabahlola ngekhokhi sekukhona nabahlola ngekhokhi ngabe yilezo zinto ezimboostile ukuthi akwazi ukuhlola ubengaphiwanga ukuhlola manje la kwaguqungene angeke uphume ungahlolwanga unganya angeke uphume ungatshelwanga ukuthi uphethwe yini ngaphandle manje ukuthi wena uyifunela okwakho ngoba kuyenzeka ungenela kwaguqungene uthola ukuthi utshelwa nje ngento eyinkinga kuwe kuphela wena usufuna kwenabe ngoba uzojwayela ukuhlola wena umuntu ophethe izilwane uthi uma ngithi ngisuke ekhanda ngishone enyaweni ngedlule ehlombe ngidlule edolweni ngidlule emphinjeni ngize ngiyofika esiswini ngiyodlula okhalweni ngiyophuma mase ngihlele etoilet ufuna lokho wena kuyenzeka ukuthi uyangena nje la sifike sikutshela ukuthi inkinga nansi le ilungiswa kanjani ilungiswa kanje kuphelele lapho wena ke manje ufuna okuningi ukuthi ngase ngehla ngenyuka uanti wakamakhelwane wasengiloya wasengibekela ungibona nje ngingakwazi ukubona ingoba ngifaka ibuko ngingoba nginenkinga yokuthi lo yagogo loyani wangibekela ukuthi wase kuba ukuthi kanti labo abantu bakho bakuvala amehlo ngoba bebona ukuthi awulaleli lento abanjani abayishoyo noma bafuna isipho esithile kuwe bafuna ukwembathisa into ethile kodwa manje bayazi ukuthi ngelinye ilanga bayokutshela ukuthi thatha ukuthi usuhlambulukile wenza ukuthi kuzoba ukuthi uyabona manje nina Ngodlozi ikhulu nazi konke futhi ayilabo abathwasileyo bakutshena ngesikhuphe bakutshena ngephehlo ephehlweni bakutshena ngani bakutshena ngamabhayi bathi bona amabhayi wabo babe wangazi mawungathi uyambuza nje ukuthi amabhayi eza kanjani akazi kodwa amabhayi awobani awabo kodwa amabhayi siwathenga sonke lapha athengwa khona oFaraday kuphi oMayimaye kuphi ezitoreni zamaSulumane zamaNdiya zamaSomalia amaShayina nazo zonke lezi zinto siwathenga sonke nami mangiliphuphile ngingahamba nje ngolithenga alihluphi kuya ngokuthi ke ngiliphuphe kwase kuthiwa ngilithenge ngilenzeni wayibona iyeke lento Odlozi ikhulu nobani mina ngiyisangoma ngithwasile uze omunye aqamba manga athi mina ngineminyaka ewu10 ngisebenza abantu unamanga wesaba ukuthi uzobonakala engathi awunayo experience mina ngibona nje mawungeza umnyaka mina sengiyisebenzile ukhuphuka lo moya ungamangala nawe ungaze usho ukuthi unamanga lo ungaphikisa mina wena ngento mina engiyaziyo ngoba mina mncane kabi iminyaka engiyisebenzile ngadla igqobongo ngina 12 ngakhohlwa yonke leminyaka zathi mase 2018 ngaqala ngagula 2018 ngaqala ngagula mase 2021 ngaqala ngasebenza abantu ngokujulile 2020 nje benguhlole efonini ngikhuluma nawe ngefoni in 2019 bengihamba ngibamba ngibhaya ngingazazi ukuthi ngenzani ngihamba ngithi ngifuna usizo kubantu behluleke ukungisiza ngoba inkinga yami ibinkulu ibingadinga umuntu ongenawo amandla ibidinga umuntu onamandla osehambile futhi lo moya wakhe osukwazi ukulalela ungabonike ngoba uhluleka ukuhlolelwa wena bese uthi wena hey ngamandla mina angihlolelwa mina lutho ingoba laba abantu abakubonayo noma oya kubo abanawo amandla okwelapha lezi inkinga obhekene nazo ezinkulu namanje nje
ngisenazi inkinga kodwa into umehluko ukuthi mina sebeyisholo bona ukuthi inkinga ukuthi ilungise kanje ngabe sekusala kimi ke ukuthi anginawo amandla ngaleso sikhathi ukuthi ngilungise leyo nto leyo noma isikhathi asikafiki sokuthi ilungiswe leyo nto kodwa bakutshengisa ikude Odlozi Khulu hlukanani nendaba yokudlala nidlale ngeingane zabantu abanye bathi mina Nginedlozi Elikhulu ngathwa semanzini ukhona umuntu ongahamba ayohlala emanzini aphile ufishi uhlala emanzini uhlala emanzini mongokhiphela emhlabeni ungaphila ngeke uphile ufishi kodwa wena wazi ukuthi wahamba ayohlala emanzini ngihlala 10 years emanzini waze ngaphuma ngihlala 7 years emanzini ngahlala 6 months mina ngaphansi kwamanzi yekani ukudlala ngeingane zabantu nina manga nathi sinayo imoya ehlukene ngegaba ezintathu emoyeni iyentaba yamanzi yasezulwini sinayo imoya eyamanzi ngokujulile eyentaba ngokujulile eyezulu ngokujulile nezinkinga zakhona manje iyekeni leyo nto yamanga iyekeni Odlozi Khulu laba abantu abaphuma entoseni basazonya laba abantu abaphuma entoseni ngoba banenkinga laba abantu abaphuma emaphehlweni banenkinga ngoba beza nolwazi bagcina bengelapheleki nje yilolu lwazi abayitshela ukuthi bona hayi mina ini ngathwa siswa mina ngathwa samina ngaphehla mina ngaguqa mina ngibuya esikhupheni ayikho yonke leyo nto leyo uyabheda ngoba nalento abakuthwasise yona uhambe uyothwasa amadlozi ongawazi wena nalento ke engenile kubantu ukuthi uthwasa liphi idlozi uthwasa ubani athi umuntu hayi ngithwasa umkhulu ubani umkhulu udunga amanzi ngithwasa umkhulu umkhonto iyavuka ngithwasa umkhulu ukati liyarola nina hayi lezi zinto zeni yekeni ngoba zikho zingamanga azikho lezo zinto lezo nina lapha emaphehlweni niyovuselwa kuyothwetshulwa umoya wekhehle elithile lalisebenza ngaleyo nto bese nembathiswa wona yilabo ogobela benu lokhu nithi nihamba nemakhaya yovuma idlozi nenza zonke lezi zinto lezi imfuma kufa imfuma dlozi ini kanti niyothwebula amandla lo yamkhulu nizigebengu ngabi nini nalabo ogobela benu lapha wethu ngogobela umsangano wonke lo niyakula nina niyakula ntingwelasho wozani la kwaguqungene sofuna sinifake emanzini pap thini simkimbe konke lokhu kuba ugobela ngoba uzothola ukuthi nje uthi unamadlozi awu7 namadlozi awu9 wena unamadlozi nje awu3 unendiki nendawo nenono okwakufanele ukuthi ulidle elingadliwa ngisho ingane encane elingadliwa ngisho umuntu ongalokuzana oyisebenzela umlungu alidli indiki nendawo nenono kuhlale kahle izalikazi namakhehla nabantwana qha phezukwa kuyikuthi lento uyithwalisiwe uyifundisiwe uyithwasisiwe ingakho ikwembethe usuqamba manga wenzela ukugebenga ingane zabantu ukorobhisa ingane zabantu lapho uyayisindisa uzenzisa yonke into uyithwalisa amanzi uyithezisa inkuni uyigilisa yonke imkhuba le ngoba wena unamadlozi awu9 unamadlozi awu7 wena uphethe imoya yonke hey uyabona umuntu onemimoya yonke awukho umoya omehlulayo makufanele ukuthi awelaphe ngoba ngizokuchazela ukuthi ngishiso yini lokho ukuthi umuntu onemimoya yonke awukho umoya ayohluleka ukuwelapha akwesibuye lapha ke manje kwesijule kancane unemimoya ewu3 indiki indawe inono unemimoya ewu3 indiki indawe inono uma unemimoya ewu3 indiki nendawe nenono unemimoya yawo wonke umuntu kufanele ukuthi uyoshayelwa lezi inkambe embili zingafakwa nkukhu ungathwaliswa nkukhu ungagezwa nganyongo udle nje lezi impande njengoba zinjani zinjalo uzenza ubulawu bendiki ubulawu bendawe ubulawu benono uzenza ubulawu nje njengoba ziyizo awuyifaki inkukhu and manje abantu bamanje laba abagulayo bayidinga indiki nendawo nenono ukuhlela lemizimba yabo nelemimoya yabo bayihlele phezukwabo ukuze ingaveli beze behambe beyothwasa
thina la ekhaya sofike sigeze uphume entwasweni maqeda ukuhlamba nje sigaxe imilando ngoba neyimlanjwana imost yethu bese siphuma lapho siyogaxa indiki nendawo nenono izothi mayihleleka lemoya bese iyayichaza yona ukuthi ingeyomsebenzi wabantu abadala noma ingeyomsebenzi oyithuno noma ingeyomsebenzi wethonga isizoqala ke igaxo enkambeni ukhamba laphansi emanzini lethunya zaphansi ukhamba lethunya zezulu ukhamba lethunya zawuphi amakhehla asemanzini amakhosi omndawo nani senza abalozi senze in ngokweyinkamba hayi amagobongo sizokwenzisa leyo nto emva kwendiki nendawe eselihlelile lasho ukuthi uphethwe yini wena ngoba laba bantu bahamba beyothwasa nje baphethwe yindiki nendawo lenono qha yingakho beyimpuphe benje babephethe indiki nendawe nenono abanye abaningi wahlolelwa umuntu ngalezi ilwane zakhe wamtshela ukuthi unedlozi elikhulu idlozi lomndawo unedlozi lenzuzo idlozi lasemanzini unedlozi labalozi mayifika la unendiki nendawo nenono masifika sithi siyamgeza bese sithi simthwebulile kanti sihlambulule sambuyisela entweni ayezalwe nayo ayeyiyo yena wayengenawo lamandla bawababazayo esingawaboni futhi thina manje labodlozi Khulu laba nalamandla abamakhulu engawazi mina angiyazi mina lento yakho angiyazi lento yakho angisho ukuthi kufanele ngazi konke kodwa lokho mina engibona engulalela emoyeni akukho lokho enikwenzayo akukho umbhedo lokho enikwenzayo umbhedo fanele ukwazi lokho ukuthi kuumbhedo hambani nibuze kubantu benu bazomtshela ukuthi niphethwe yini bese niza sinelaphe thina sinibeke endaweni lena efanele ukuthi nibe khona manje nina nifuna imilingo nifuna yonke into esingayazi thina mawufika lapha siyageza unendiki nendawo nenono kodwa uthe mawuhamba waya kubani kukhumana kanekisa ngokhumana ngoba wasekhaya mama ngeke bathi ngikanekise ngabo ngukhumana mawufika lapha kukhumana ukhumana akuhlola akutshela ukuthi hayi wena unenhlanhla enkulu okusho ukuthi unomoya wenzuza noma unomoya wabalozi wena unabalozi kuwe wena uza nje lapha kimi uthwelele yantu ukuthi watshela ukuthi unabalozi mase ngingasakutsheni mina nginomoya kanti mina ngikhuluma engibonayo nengitshengisiwe ngawe ukuthi kuyini okay ke usufikile ke nalabo balozi bakho akwesibahlambululeke kuqala sibone ukuthi inkinga ikuphi sekukhuluma okunye emathungeni usuthi wena manje mina ngugeze ngelwane zami ngithi ngizama ukuthwebula inhlanhla yakho kanti mina ngubuyisela entweni owuyiyo ngoba lezi zangoma zihlambululi azibahlanza abantu azigezi imimoya azihlambululi imimoya lezi zangazi lezi zangoma lezi azihlambululi imimoya ziyathwasisa nje bathwasisa nje nawe siphukuphuku ufusha ikhanda nje ngiyothwasa uthwasani awazi na mawubuya lapho umphuphu ibuqu aliki ithonga elihlambulukileyo elidlana notshwala ube uthi usebenza ngabantu uthwasile wena nina lento eniyenzayo angiyazi mina mhlawumbe nisazoyazi nina yini enaziyo ukuthi iyophela iyaphhi lento angazi mina ukuthi yini lento eniyenzayo nina yilabodlozi Khulu ukuthi mina ngibuye esikhupheni thina sazi amadlozi kanti niphethe izilwane ningasitsheni siyanibuka nje lapha ku TikTok siyanibuka nje sithule senibhekile nalapha ku YouTube siyanibuka nje siyabuka nje ukuthi nangu umuntu edlala ngabantu uthi umuntu uzovulela abantu inhlanhla abathatha abasemanzini mayifika emanzini usesigangeni lo muntu thina abantu ke silalela umoya nesihamba nethonga elikhanyayo malifika lapha nalivele kutshengisa ukuthi wenza imlingo yakhe lo muntu lona ngezilwane zakhe nisesigangeni la ubone ngathi usemanzini wena ngoba wena imimoya yakhe njani ingcolile ufika wanilutha lo muntu wanilumba wanvala wasenithatha wanisa lapha entabeni niyanitshela ukuthi hey lo muntu uhamba amanzi lo uhamba ngo12 ebusuku uthola lo muntu waya kanye emanzini ngalo 12 lo mawusuthi buyelana wasafuni ngoba uyazi ukuthi wayenikhohlisa
kwangewona amanzi kwawuyisigange nje ihlane enisekulo ngoba ngeke aye emanzini nalemkhulu manje yekeni lento yomndawo omkhulu umndawo amakhosi omndawo in iyekeni bafowethu ngicela niphume kuyo iyekeni ninenkinga ezinkulu abahluleka ukuyihlola abangenawo amandla okuzelapha abanganawo amandla okuyihlola nokuyilungisa abanawo lamandla unenkinga hayi ukuthi unedlozi elikhulu awunalo idlozi elikhulu inzuzo uzoyitshenwa abanikazi benzuzo abaphila kuwe abalozi uzotshenwa yibo abalozi noma umuntu oyenabalozi ababephila kuye nabaphila kuwe umndawo uzotshenwa ngawo manje yekani indaba yodlozi ikhulu iyekeni indaba yodlozi ikhulu ngithe sesiyajula akwesithinteke indaba yokujula ke manje sibuke lemoya emithathu indiki indawo nenono abantu abembethwe ilomoya owambethwe ilomoya wonke umuntu unawo izalukazi amandawe indiki amakhehla bese kuba izingane lezi sibuye sizoba nalomuntu onemoya emhlanu phezukwakhe lowo ke usene possibility okuwenzana yokusebenza kunale moya emithathu egeneral ekhona kuwo wonke umuntu bese kuzoba khona umlozi nomnguni noma amanguni imbili lemoya sekuyimimoya le ekwazi ukusebenzana abantu ke manje le embili mhlanu leyo siye kwimoya isikhombisa lo muntu lowo unemimoya emithathu ekuyiyona mimoya esithi njani ijwayelekile noma igeneral yilena ekhona kuwo wonke umuntu okulindiki indawo yinono angithi uyabona indiki indawo yinono uma kukhona lemoya lemithathu egeneral kuzoba khona lembili okungabalozi nani namanguni bese sibuya siza la kulena e7 le embili ewesithupha nowesikhombisa okungamajaji la nani le nenzuzake le nithi nenzuzane bese kuyoba khona imoya u9 yokuzalwa komuntu lo muntu oyothi mayikusebenza aqale ekuzalweni kwakho ngoba lo muntu wembathiswa imoya ehamba ngezigaba ezingaki ezu3 lo muntu lowo uhamba u9 months esibelethweni somuntu uhamba amaplanethi awungaki awu9 lo muntu uhamba ngokuzalwa komuntu lona uyoqala phansi uzalwa uma kwelapha aza yofika ekugcineni lapha olingana khona naye ngoba akakwazi ukwelapha lemimoya angenayo lo muntu unemimoya azokhona ukuyelapha niyalingana naye kodwa manje wena uncolile ukuthi ungalingana ungafika esigabeni akuso usehambe eqala yena yize wena unemimoya elinganayo neyakhe kodwa usehambe eqala angazi noma uyangithola umuntu ke onendiki nendaweni enono akalimiselwe indiki nendaweni enono ngeinkukhu ulimiselwa ngani ngeimpande kuphela umuntu onendiki nendaweni enono ulimiselwa ngeimpande kuphela bese kuthi onemimoya yokusebenza abantu noma unesipho esithile esembethe kuye usezomiselwa ngeinkukhu kwemanje kufuneke lenyongo kufuneke ukuthwaliswa lenkukhu ihlale la ihlale emahlombe bese ke eshayela ukhamba ushayelwe la ukhihlikele kuye ngoba wethulwa lemimoya ephila kuye kuyenzeka ke wenzelwa leyo nto umncane ujampileke manje mawuthi uyangena la zithi ithunywa ngila zikutshela ukuthi sinamakhosi ezithunyweni ngoba laba basemanzini bahamba nobukhosi beyithunywa laba basezulwini bahamba nobukhosi obuhlangene basezulwini bayimimoya u12 bayisiqalo nesiphetho laba bahamba nokuzalwa komuntu abantu abajwayele ukuba nale mimoya abantu besifazane baba nemoya eyisikhombisa mawuzosebenza abantu uba nemoya eyisikhombisa uma ungowesifazane noma u9 elingene nesibeletho sakho nokuzalwa kwakho
bese kuzoba angeke uthi unemoya emhlanu kodwa uhlulo umuntu onendiki nendawo nenono ukumlapha kodwa unemoya emhlanu wena hayi kahleni ngidlala ngathi unemoya isikhombisa kodwa uhlulo umuntu onendiki nendawo nenono uyakuhlula hey nemoya emkhulu mina hey nemoya u9 mina hey nemoya yemagumba amanomhlaba mina ngiphethe 12 uyemoya we baba kodwa uhlula ulapha umuntu onemoya u7 onemoya emhlanu uyakuhlula umuntu nje ozokwazi ukubona izinkinga zabantu abatshela ukuthi wena uphethwe yini lo muntu unale moya emngaka kodwa uyakuhlula kodwa wena wakokota wena wahlala 4 years ephihlweni waphuma wena ususebenze 10 years kodwa mawuthi uyambuka lo muntu mncane ugugiswe lezi inkinga zabantu olukhethi uyabelapha ebedlala ngabo ugugiswe lamadlozi abantu amkhahlela mihla namalanga ugugiswe lezi imali zabantu ayidlayo ugugiswe lamanga waqambayo amgugisile ugugile uphelile nyaphu nina bodlozi khulu niyanya nina bodlozi khulu nidlala ngathi futhi ngisho lento ngiyayiphinda niyanya nina hawu unini nidlala ngathi lapha nidlala ngathi labodlozi khulu mina nginamadlozi amakhulu ingane zabantu yifika lapha emaphehlweni zilwela ukuthi abe nedlozi elikhulu kunabanye ziyalwa ingane zabantu zizwa wena usuthe usibani unedlozi elikhulu uyokwazi ukulokhuzana uzokwazi ukwenza izinto ngoba ubona kubo ku rich kunemali ufuna le mali yakhe nina nizigebengu nizigebengu nina nje nifuna ukuthathwa nje niyofakwa emgqonyeni nonke nishiswe nithelwe ngopetrol nishiswe nonke lezi inyanga zamanga lezi zifuna ukuyoshiswa zonke zishiswe nani ke nani belashwa lokhu niyadunguzela nihamba niyasangana nihamba niyiphosa aniphumeni nina ngane ngaze ningene isigodlo nesigodlo nixebula abantu ngemvubu makhiphe phumani lapho enikhona ngoba akunadlozi khulu la akekho umuntu okuthi unedlozi elikhulu kunomunye siyalingana sonke nami ngazala umama nobaba wami nawe uzele umama nobaba wakho umkhulu kunobani ngoba wena usuhambe phambili usubona ukuthi umkhulu bazongikhulumela umbhedo wena ayikho lento oyishoyo wena kusafanele ukuthi ukuhambe uthola abantu abanomoya ngempela wazi umoya lo muntu ombuza nje ukuthi yini indiki akakwazi ukukuchazela uzokuchazela into engeke inhlabathi yodwa ngcono kwanhlabathi ngoba ikwazi ukusinika izitshalo angazi ukuthi uchazana uchaza isibungu sodwa chaza impukane hey hayi ninenkinga nina bodlozi khulu siyabuya ngithe imoya emhlanu indiki indawo inona athi njalo imoya emithathu athi imoya emhlanu abalozi namanguni okusuke endikini nendawo nenona ngathi la sekuyi yamajaji nenzuzo umengameli walomcebo noma walokukhala siyabuya sizala imimoya yokuzalwa le ewu9 imoya yokuzalwa lena okusho ukuthi uhamba u9 planet okusho ukuthi uyokwelapha izwe lonke mawembethele emoya uyomqala eqaleni ekuzalweni kwakhe umuntu umlalele ngomoya ukhuphuke naye ngisho izinto oyilalelayo zijulile ubuye kwimoya u11 noma u12 usukwazi eqaleni nasekugcineni okusho ukuthi isiqalo nesiphetho ukwazi ukuthi welaphe wengame imimoya ungelaphi ichitho ungelaphi amalumbo ungelaphi izifo ukuthi isichitho usisusa uhleli la ngoba wena lemimoya yakho yengamele konke i12 yengamele konke futhi abandile abantu abanjalo abandile u100 njenga u0.5 noma u0.1 100 bangaba bancane kakhulu abantu abaphiwe lo moya lo sizoqhubeka ke kuleli solomoya silokhu siniphakela lemimoya siniphakela lezi imfundiso siniphakela lamandla kamoya siniphakela lokhu kwelapha ngokukamoya ngokwezwi ngoba sinelapha ngezwi ngoba sila
Siloku seniphakela nje senzela ukuthi nikwazi ukuthi umuntu mayesho kanje usuke nemimoya ukuthi newukuthi kulindeleke ukuthi alaphe umuntu owukuthi nokuthi kulindeleke ulaphe isifo esinje manje unemoya esikhombisa umoya u12 nomoya u9 kodwa uhlulwa umuntu wendikini endawo indikini endawo nje uthi nje umenze indikini endawo avela sindo bonqo ukuthi umfake nje emanzini aphuma asindo ukuthi nje uvele umshayele ukhambo oluthile avela umhlambulule nje ngempande ethile umhlambulule nje ngamanzi umelaphe nje ikhanda leselimshaya iminyaka emithathu lihlala libuye kube ngathi liphelile lihlala libuye umelaphe lelo iphele leyo nto leyo hayi ngoba ephethwe mayike phathwa lekhanda unemoya waphathwa isisu unemoya waphathwa zinyawo unemoya Odlozi Khulu ke lawo yilabo Odlozi Khulu izangoma saniphuza saniphalaza thina umthetho weshop umthetho wenyongo yeni umthetho wasephehlweni asiyikhuluma indaba zasephehlweni mina niyodikila nambe nilande inkabe ningidubuka angisebenzi ngani ngoba nina nikhohlisa lezi ingane zabantu masane ukudlala ngengane zabantu nani masane ukuvuma ukudlala abantu abantwana bethonga qhubeka njalo ke nibuka iSolomoya TV ngoba lizoniphakela okuyikona sila kwaguqungene endlini yamakhosi eGoli ezolamndeni ngoba siqopha nje sila ngithi ke qhubeka njalo ke likhanyisele abantwana bethonga likhanyisele abantwana bomoya nikwazi ukuthi nibe lapha ngeqiniso nani futhi lalelana amathonga enu nilalele imimoya yenu nilalele izidalwa nezithunywa zenu eziphila kini ukuze nihambe nithola abantu abakuyibona nicele kubo ukuthi baninike abantu okuyibona abazone lapha ngani ngeqiniso bengizoshaya labo Odlozi Khulu angibafuni Odlozi Khulu ngoba mina nginalo idlozi elikhulu sonke siyalingana sizalwa ngendlela eyodwa sonke ezokwazi ukuthi ikhanyisele wonke umuntu niphile njalo ke abantwana bethonga mina ngitholakala la kwaguqa ungene endlini yamakhosi eGoli ezolamndeni ngitholakala khona nakwa best emsusa nkungu ngiyatholakala khona lapho nisuke ningibona nginomnguni khona la nginabafowethu labo Odlomo wonke igenge yethu omgozi wonke nginegenge la yethu Odlameni wonke le genge yosichaba sila no hade siba khona la sidingide lezi indaba enikhohlisa ngazo abantu sithathe sibeke ezithebeni sisho ukuthi la lokhu bakwenziswa ukuthi ngoba belokhu za siyazi ukuthi ngifuna imali kodwa laba abantwana babantu abagulayo nithini ngabo awesithi ke sekumntwana wakho wena lo okhohliswayo otshela ukuthi unedlozi elikhulu agijime alwe nawe akutshela ukuthi mina nginedlozi mina ngifuna ukuyothwasa ini eselwa nawe wena uyothini wena akuthiwa wakho ke lo siyazi ngifuna imali wonke umuntu uzobe efuna imali ekhohliso wakho umntwana awesithi ke wena uhambile ke uphila kwelikamoya umntwana wakho uyambona uyakhohliswa uzothini wena yekani ukudlala ngezingane zabantu bafowethu ziyekeni lezi ingane zabantu ukudlala ngazo siyazi ukuthi umhlaba uphendukile ngendlela okwenzeka ngayo izinto sizilahlile amasiko siwalahlile abantu abadala siyabalahla thina sigijimisa okwezizwe manje ngifuna imali lena ngeke kusize ngalutho ozofa uyishila ngisho ungayakha igcwala indlu kodwa uzofa uyenzeni zisala ingane zakho ziyisapha ziphose lapha eminyaka ziyisaphaze zidle ngathi angazi yini mayiqeda iqale phansi zenze ihlupheke bese kuthiwa wayethwe wahamba nako kwakhe kanti yini niphilisa abantu inkohliso nelapha abantu ngamanga manje abantu badukile abasakwazi ukuyibona nokungeyikho qhubeka njalo abantwana bethonga libukele iSolomoya TV ethi eKapa ngitholakala eMitchers Plain eNew Woodlands eThekwini ngitholakala emsusa nkungu njengoba besengishilo wa best eGoli ngitholakala kwaguqungene endlini yamakhosi la ezolamndeni eSoweto amen bantwana bethonga siyabonga.